Kolasib District Election Officer chuan second summary revision of photo electoral rolls 2023 neih meka inpuahchahnan Kolasib District chhunga booth level officer zawng training akaw. Naupangte rulhut pekna tur National Deworming Day chu Kolasib District-ah pawh vawiin khan Govt Kolasib High School-ah hawn ani. KDFA buatsaih Independence Day Tournament khelh meka nimin khan quarter final khelh chunzawm zel ani a First Division Club pahnihten and khingpui hnehin semi-final and lut. Council of Minister meeting in Naupangte to angin General Administration Department chuan Bairabi Sub Division thar tur huam chunga khwa pasari om don thu sha tirna ati chuaka Kawnpui SDO civil hnuai om hortoki le zodin antel awangin heng khwa avc tele All NGO te chuan arang lama meeting nei antum. Clear to te chibei ule silram nga ki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chunzawm. Kolasib District Election Officer chuan second summary revision of photo electoral rolls 2023 neih meka inpuahchahnan Kolasib District chhunga booth level officer zawng training akaw. Training hi session ni ani a choma session a Kolasib le Serwal constituency BLO training pek ani a second session a Tuireal constituency BLO the training pek ani bok. Training program hi Kolasib District Election Officer in honga BLO tinhena electoral role dikle felfai nei apoimo zia soin uluk taka role vong turin acha in than felfai nei turin tanrol na apoimo thu soin tha thlavin election officials BLO zawng te na thok turin afui thar bokani. Training hi pulalrem ro ta sailo state level master trainer le SDO civil vaireng te ni bokin ape ani. Naupangte rulhut pekna tur National Deworming Day chu Kolasib District-ah pawh vawiin khan Govt Kolasib High School-ah hawn ani. DICM Manager le remsangi kaishwaya hian Senior Chief Medical Officer Dr. Khelh chuan National Deworming Day hi ahonga CMO chuan rulhut chu mishing taksa a nutrient chi iron le vitamin te a3 na wangin thisentlak chamte athlen thei thin ti asoya heng wang hian nutritional deficiency a om theya lekha thiam theilo na te athlen thei ti in zirlai le no pangthanglai te tan taksatan rulhut pailo tura invon apoimo thu asoi rulhut in no pangthanglai te hrisel na akhoi chia thei awang hian sarkar le pui chuan ti top tumin kumtin National Deworming Day voini mangturin raman na asiam ti po Senior Chief Medical Officer chuan asoya rulhut lo hi albendazole tablet ni in dol lova thial som turani a thial som chuan taksa a om rulhut that turin athok chak ti asoi heti rol hian rulhut damdoi e ba ka rulhut laga inven nan thiang hlimna konga film khur angai ni in Dr. Khelh chuan asoi buka eile indon le anua kut fai taka sil turani a kut sil fai hian rulhut laga chau ni lawin nadna dang laka min veng thei ati tun lain midna alenga hengte ba ka ko thalote santen sang po kut sil fai chuan aveng thei ni in asoi hei ba ka hian eile in konga film khur turin zirlai te chu acha a ei turen reng thaule ran nung dangin abom theilo na ada atul thu asoya zirlai kan ni angin thiam na ba ka kan thrisel na zawng atel vek ani ati hunman pui tudang pilal thlengkimi DPO Women and Child Development po in zirlai te chu faina ngai poi motorin cha a taksabalin thrisel na konga harsat na athlen thei sang asoya ne he huna hian zirlai te chu rulhut lo albendazole eitir ngalan ni a rahman lok ang chuan tun augasa hian Naupangkum khata changa kum som pakwa inkar mi singni sangkwa zakwa somthum pakhat ne na damdoi hi pek turani guideline chuan Naupangkum khata changa kum hni te hi amum chanve 200 mg pek turani a kum hni chin chunglam kum som pakwa thlengin mum khat 400 mg pek turani kum thum chin hnuai lam te hi thirfian rod somin damdoi hi pek turani thunga kumnga atanga kumrik chin chunglam kumnga atanga kumruk chin hnuai lamten anganwadi center adam do hi pek an ni anga abak to school a pek tur ani lain school kal lo Naupang drop out children le raltlan Naupang te chu a shaten anin lama kal chelin dam do hi an pe bok don ani. Kolasib two-wheeler taxi to service tier tum ani a State Transport Authority po in hi pom to in tuna hian two-wheeler taxi hi permit somkwa pathum pek chhuatum ani.
Kolasib DTO Benjamin Lalming Sang Soidanin permit pek phal na hi STA meeting in pom to a permit deal na hi STA thelu le in thlathar lama service man turin permit hi pek chwa man anin be se ani hemi rol hen STA chuan Kolasib District-ah auto rickshaw permit zanhi pariat dang pek chwa le RMT a Kolasib chhunga taxi permit somli pakhat pek chwa anni bokang KDFA buatsaih Independence Day Tournament khelh meka nimin khan quarter final khelh chunzawm zelani a First Division Club pahnihten an khingpui nehin semi final an lut in khelh ma sajok a hmunom hle a atopa Norin FC bilkotler chuan division hniam zok an ni angin an nota zoka 3-2 in zanlon GSA 2-3 in zanlon GSA an hne talawani in khelh chom chungin atu ma in goal an thun lawa chonhu a an tan le che ti in Norin tan vanel rat fila chuan minute somnga na a goal ma shwai a khunga ama bokhian minute somnga pangana a athun belle a First Division Club zanlon GSA an boy phalawa zoizoi in siam ramin minute somruk pangana a lertan puya chuan goal thunin asipur asuta hemin nu lokyan Norin player letlan thanga chuan an ma ni lama ati goal pala hun pa ngai zo nu minute a kelan man puya chuan zanlon chakna goal athun zoi le ani in khel nung zo ka venglai FC chuan 4-0 in Youngstar FC and sopa hun chan ve malama Youngstar hi anin vengtluan thei teu hle a hun pek bel minute somli panga hun pek bel minute thuma lerwat luang chon goal ma shwai thuna chanhulama ero team thazok venglai FC an langsar ta zogani minute somsare pasarena isak vanal pek chuan goal ni na athuna annu lok minute somsare pariat na APC ro sang zwala chuan athun belle nu a H lerwat fila chuan chak chian na goal minute somkwa minute nga an pek bela athun zui le a venglai FC hi chiang taka chakin semi final an lutani Council of Minister meeting in Allow Pass to Angin General Administration Department chuan Bairabi Sub Division Thar tur huam chunga khwa pasare om don thu shiatir na ati chuaka Kawnpui SDO civil hnuai omle hortoki le zodin an telewangin heng khwa a VC tele All NGO te chu aranglama meeting nei antuma Kawnpui VC Association point an subdivision triate zawng malak nu chu dodal an tum thu an soiboka GAD thu chuak tar landanin Bairabi SDO hnuaya hian Khwa Village Council omtur te hi Bairabi North Bairabi South Meidum South Chimluang Sub Village under Hortoki VC le Hortoki te anne Bairabi Civil Subdivision hnuaya omturati zinga Hortoki tel ani chungchanga hian vanal siama VCP chuan anlom lo thu asoya VC le All NGO committee po hemi chungchangai to hian aranglama kau an tum thu soin Bairabi omtel tur hian kan du thu kan soile kan thlen hi kan shelau khotlang ang puin adu po kan du lo shimshimang ati Hortoki joint way me shwai to pakhat chuan Kawnpui SDO civil hnuai omchu tha ati zok thu asoibuka darkar chan ve chunglakin Kawnpui kan thleng theya Bairabi SDO civil dor turin longmanga kal turin minti emni ti in Bairabi bial omtur hian ron po annilawa andu thlanna po annilawa Bairabi SDO civil huam chunga omtura da anni chu anlung oilo thu asoi ve bokani Kawnpui Subdivision VC Association Chairman Khelh Matsuana VCP Kawnpui 1 po in hemi chungchang hi asoya Kawnpui Subdivision zawng le Kawnpui Subdivision Headquarters atanga kilometer sompariat le kahla po chu sak zonga malakna a om hi tha kan tilawa kan dodal tlatang ti in Hortoki VC le All NGO meeting thu ngai chang hsa in aranglama Subdivision VC po chutkom antum ti asoi GAD chu chuak pakhat chuan Office of the Sub-Deputy Commissioner Bairabi ti chu Office of the Sub-Divisional Officer Civil Bairabi a hlankai upgrade ani awangin Sub-Divisional Officer Sub-Divisional Magistrate Assistant Grade Upper Division Clerk le Driver post pakhat theu arwak ni in atar langa Kolasib District apian hnuah Kolasib District apian hnu September ni somni paruk sang kha zakwa somkwa pariat khan Kawnpui Civil Subdivision hi siamani a heti hunlaya Kawnpui constituency a thingdol ti laukhwa te chu huam tir ani thien tuna GAD thu cho in Bairabi Subdivision siam thar ani thu atarlana hian Kawnpui Civil Subdivision le Tuiria constituency huam chung omek Hortoki le Rajdali te chu huam tir ani a Bairabi Civil Subdivision huam chunga Hortoki le Rajdali te tel ani ta ka wang hian
Kawnpui Sub Division Chanchin Thar omte siam thatna order dang hi a om hriat ani lo. MNYF te chuan Congress Party in Mizoram Kaushan Try to Committee zana nei lo le ti thlabar tuma tharum an thaw hi poi kan ti a ngei dam dil ngei turin kan phut ani an ti. Nimin Congress Party in Mizoram Kaushan Try to Committee le Chief Minister Puzoram Thangate in Khom Tibuai tuma Chief Minister Gate Bula Tharum an thaw meka Mizo National Youth Front Headquarters chuan poi atilhea Mizoram athil thengai lo le kan sa khorong bol tu de zalo na ani awangin Mizoram mipui ma angai dam dil ngei turin Congress Party kan phut ti in vawiin khan Mizo National Youth Front Headquarters chuan thu chu an siam ani thu chu an tarlan danin Mizoram Kaushan Try to Committee le Chief Minister Puzoram Thangate hian chommadar som pakhat atangin inkom hauna an nei chana hemi ma jing lamkhan Congress Party chuan Chief Minister Bangla twal zola omzenei lawa punkhom antum ti sha in Parliament for thutkhom nei meka no confidence motion putlo chungchanga MNF le Mizoram Sarkar din na po Chief Minister Office atangin shilfi ani a Mizoram Kaushan Try to Committee tenen inkom hau nei ani do na wangin punkhom na po nei lo turin ngen ani hetianga Congress Party Try to te ngen ani chung hian kan sa khorong bol tu te le Chief Minister inkom na ti buai tumin pungkhom an hwai hot lui te thawa Mizoram Senate Moderator hotur po hunrei tak Chief Minister Gate Bula Congress Party Try to te hian andang bet ani Christian Ramasa khorong bol tu te ti thlabar zawng le ti buai tuma tharum thone hi voi khatma thleng to lo turin MNYF chuan kan du'a Congress Party po MKH si le Mizoram mipui ma a ngaidam dil ngei turin kan phut ani anti Mizo National Front hi India Rama Political Party shangshang somli pani te thaw hona tura kumsang khazakwa somkwa paryata National Democratic Alliance din to zinga mi ni ma se kan ram le hnam kan sa khwa himna tur chuan hwai sen takin ke apen shang mai thina Uniform Civil Code po na satakin adaw dala Citizenship Amendment Bill po na sataka daw dala wangin Mizoram may baka Marchak State temin huam lau pa hial to ani kumsang ni som paryata Congress Party le BJP thodun nakha coalition government ani a ZNP tunhu a ZPM lo ni ta in kumsang ni som pali asang tur zawbial MLA by election a BJP a thopuinate kumsang ni som panga MLA by election Aizol North 3 biala BJP an thopuinate kha Electoral Alliance ani thung anti ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee in Nimin Khan Parliament session nei make a no confidence motion putlo make thlop tura Chief Minister hnehin na lekha pek antuma Police and Chief Minister Office Gate an lu an phalla awangin hun engemaw chen an innor buai Chief Minister Office Gate Bula hian MPYCC President Lalton Lian chuan thu soin tuna hian Parliament session a no confidence motion to move make ani a chu wang chuan kan MNF unauten hun an nei lai hian kan MP zawm takin BJP lama vote lo tur le BJP rin lo na motion thlop ngei turin kan ngen ani ati MPYCC President chuan an Hindu pui ngei te po in Christian te an ngai sakna sathu an soito laya Christian MP ten Christian te noi chimi vek du tu BJP party te an lakop reng hi an ngai thiam theilo thu an soya Chief Minister Office a hian boina siam tum an ni lo thu soin lalton lian chuan Chief Minister hi lekha petur me kan ni a Chief Minister hian official in BJP Sarkar athlop don lauti thu chwa min chwa sak turin kan phuta tongka rigot chuan kan oi to lo Facebook a INPR Minister Pularwat ki man BJP an thlop lo tur thu a post me ang hi chu kan pom to lova CAB chungchang kan sheto a adaw zawng in kan vote ang titu kan MP zawm tak khan mizo mi puite minnui zat chungin minnui zat chungin CAB thlop zawng in a vote le si a mizo mi puite min ti zaklu tuk tia soin mizo mi puite phatsan na ang hi thleng to lo se an du ti an soi MPYCC hi magistrate le police duty ten Chief Minister Office Gate chunga lu an phal lo awangin hun engemaw chen police ten an innora heminu hian magistrate duty te ruam man angin Chief Minister Office Gate pona MPYCC dudan angin lekha hi Chief Minister Private Secretary Lalman sang hnena an thelu hnuwa Congress thalai te hi an trin dar ta ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e